Ka Portugal kala limno hakane ka World Cup mentau snem arajar arpun riu tang haka raw 16 hakmat ka Spain. Haka baka Spain ka yibang tep kol ro haka last minute lingbau Mikel Merino datang sikol. Kumta ka Spain klarung siya ka quarter final haka baka sekundu Persia ka Belgium kad baka Portugal ka hapan lit paying no na kane ka World Cup. Ka Portugal kala beno ya Roberto Martinez kumu coach jong ka Portugal hakaba menta ujot Jesus ubadai coach jong ka Al Nassr un sadena coach jong ka Portugal national team. Hakaba ujot Jesus na ka klub Al Hilal ular rinsit siya ka klub Al Nassr kawadon Urnado bat menta nak Al Nassr siya ka Portugal national team. Mi bunba kejing keno kento halor kene kejing syarem jong ke Portugal. Bat ke kedau tenrai jong ke jingrem no dangkelo jong ke Portugal ha kene ke World Cup. Lakan DNM katkum na kene kejing keren tungun ni pej kendiet ha kene ke video. Ha ke ba orang lekai ba mensua jong ke Portugal katau PP ubala syong tajno. Da ke jing tang bat ke jing pang ke mensim ba keren ula ong kumne ya kini kentin. Ngin sepej hagis nem kiban sawan. Klem ka jingdon langsu jong Urnado ka kebanja ya ka Portugal. Klem pep baka Portugal kan sakan mau ya Urnado badai utar rang tep gol ubak kin saitam jong ka Portugal. Hakabau PP ulah kren direct klem jingburi bagi rang lekai jong ka Portugal kilong arsap kim pasyad bol satia sya Urnado. Hakaba ia kene ke jingkren jung PP la a jingker Sandro daw Zlatan Ibrahimovic. Wat la Zlatan udai uta weu Dusmon unong syun ba krautam jung Ronaldo. Kumta haswa bengen sepej ia ke jingkren jung Zlatan Ibrahimovic. Tongennya pecua ia ke jingkren jung PP. Hakaba PP ula kren persyajur kamtam ya Bruno Fernandes bat kum juru ya head coach jong ke Portugal national team kata ya Roberto Martinez. UPP ula ong bahaba pej ya ke Portugal team kadoni ki rang lekai patebit hakaba bun kila angnud baka Portugal kan job World Cup tau snem arajar arpon riu. Ndre hakaba kata ke jing angnud kalong penban da kongpong. Kumta kibriu baro kinsa kena betang ya Ronaldo Marway. Hakane ka jing syarem hakane ka World Cup. Henry kadau ba tenrai kadau kongsan kam de jung jing don jung Ronaldo. Henry kadau baro ka basisya kade jung coach bat ka wepat kade jung Bruno Fernandes. Kum no ken ba Bruno Fernandes bala ban lekai bha haka klub Manchester United bat bala sya ken tubru haka Portugal national team squad list. Henry wele kai pat hakum kane ke rukom. Kataru habaro kawai ka tournament. Kaba i kumba donmon watang banilakai football. Kumno ken bakum une player en ken kumutau way best player haka Premier League best midfielder. Uba klemla ban create chances, ubomla ban pasyad ball, ban pass ball hakum kini kijinikai ke badan kamtam. Kane ngam sngola ban ngej la penpau PP. Nang tau PP ula ongru bahawa page syaka tim Argentina ki players baro ki persyangkat balak ban ailat ban create chances ban pasyad ball ban assist ya Messi ban yuk tap goal henry ke tim Portugal kamla talele ban le kumta bat haba page way pa way orang leka jeng ke Portugal ki lekai penban tang na kementai lade haba pai pat ya coach haka way ke bentang kemen ba ula lejno namar ba Roberto Martinez sulah haban resign no naga kam coach jong ka Portugal national team. Ba do PP ulah penpauru bakat no ngadap ke jing sukemen ba Ronaldo ulah syong tajno sendon naga international football. Haga ba PP ulah penpauru dakini kentin dak baong bangin sepej hakis nem ki banwan klaim ke jing don langsu jong Ronaldo ba ka kebanja ya ka Portugal national team. Hangta yolese kan saken mau ya Ronaldo kumutau rang tep gol bakan saitam badon kamtam hakatim. Namaro PP ula penpauru bang latip baga kejengnon kam jong Ronaldo hakatim nama da bun telikis nem ila deb panile kailang kintubru haka European Championship arajar kat Henry. Gumba latip ba Zlatan Ibrahimovic udai way udusmon unong syuntam jong Ronaldo.
Henry haba ajing keren halor kan ikapang uslatan ru ulai keren seriam tik kumbala keren do Pepe. Hagabau selatan ula ong kumne. Ka Portugal kla remno hagane ka World Cup om tang nakadaw bakadon lane ka penmi madan ya Ronaldo. Henry sa ka weipat kadaw ka pasya kadai baka Portugal kla remno namar bakila duno ikata ka jingya teli hamadan. Gemdon ka jing slur, gemdon ka jingya trilang, gemdon ka jingya sengtu jingmut, gemdon ka jingya teli. Deina kane kadaw baka wei kari ka lekemen bakla yorung syaka quarter final kat baka weipat kari katakamut ka Portugal kelahapan lit paying telino. Uslatan Ibrahimovic ubadai kum we udusmon jong Ronaldo ula kren kumne. Baka Portugal kladai ban sengablerany halor kane karukom milekai om tang namar bakla remno hakmat juga Spain. Henry namar baka milekai kum ka tim kebal angnut latrang ban job. Warla kadon ya Ronaldo hamadan orang tap gol bakin saitam. Henry kum ju pas bol pat syau. Bat kia lepat penban ban pas bol syadin. Nang ta ha kejaka ban pasyat bol sya Ronaldo. Henry kilekai penban tang nagmentai lade. Bruno Fernandes ubadai we orang lekai bakin saitam. Henry penden kam hok ya kata kasap hakane ka World Cup. Kabamut wilekai kumu player bomon satia ban lekai. Bunsin warla uyolat pen pas ya Ronaldo. Henry ula pej syaki weipat. Warla Ronaldo ula aidak aisany ban pas ya teka cross ball. Ubal apru teng wat hapok inside ball. Henry kata ke jingpan ball jong Ronaldo kam urlong satia. Bruno Fernandes ula pas no pen ban syawei. Kumta kani kamdei ka talen haka football. Ka Spain kla yolat pansim kabu hakum kata kapor habakut artat ke jilekai dau Mikel Merino da kani ke jing bakla jong ka Portugal. Kumta ka Portugal om deep kla remno tang na ka dau bakla pami madannya Ronaldo Henry ka weiru ka jingrem jong ka Portugal kadai namar. Baka Portugal kamdon nya kata ka unity ka jing yateli jong girang lekai baro kibadon hamadan. Kumta waladon kiba ben bakho ya Ronaldo Henry kibairo kiba sngu ipat ya daki million ngut. Ya phila ban ben Henry kumno penrat. Kum ki kentin jong mulung sostam kiba yasrim tik bat ka jinglong jingle jong Ronaldo. Watla ula tilut nakam taka Portugal Henry pose tangkawe ka jing snubok kadai bu banyalam ya ka Portugal sya ka jingjob hadu ka World Cup. Kaba Ronaldo yo ru watang banyakai haka final World Cup. Te kublai sibunya pigi pelok baro warla kane ke video kala kamjrong kendiet ring ai kublai pat ya ke jingkesan ke jingla jong pi bat sngap i kubor kamtam ki kana jong Ronaldo. Haka bangi sngaus si kadee namar bangi la angnut bagane kade ka last World Cup jong Ronaldo ba unpoi sya ka thong sya du ka final. Henry pose tang haka round 16 ka Portugal kelahapan lit paying no. Kumtangi ai kublai kadu baka nam bat ka burom ka kerteng jong Ronaldo kan nyai perto junom haka lawe ka pateng banwan kublai sibun.